ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno-Q akusiyona uCK but uno-Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code uma ufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahhala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register, ngiyithanda kakhulu. Ngiyanibikela lana kwababukeli be-Black Life TV kubuna ku-Black Life khona lo mbukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyankomo Savukazi Mvuleni, intokazi yazalwa Mamkhize. Namhlanje ngiyanamkela kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashelwe usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi yini le abamgila ngayo, nanokuthi ke asichazele ukuthi ingabe usahila yini noma mhlambe usakwi-process yokuheal, kodwa asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona molweni sisi, kunjani? ngiyaphila inkosi njani? Ngiyaphila nami. Ukhulele kuphi? E-Eastern Cape. Oh okay, ungumXhosa. All right, so besinjani isimo usakhula? Tough. Ekhaya Besinzima kakhulu. bekwenzakalani? Mandithi umama wayongishiya ngisemncinane ekhaya. So the time ndikhula ndandingazi la ngikhuliswa khona ukuthi ndandisazi ukuthi usekhaya ngokuthi kulo mama. Okay. Ngoba umakhulu wami ndimkhule ndimbiza ngomama, ngoma. So kuhamba kwexesha ndaya ndifumana ukuthi angomama ngumakhulu wami. Even utata because ebekwenzeka bekhona hayi onke amaxesha. So uthola kanjani lokho? Emgaqweni. Like umuntu xa ndibona okanye athi molo mntakazi bani biza utata ngegama. And wena yintsha kwena le nto awuyazi? Yes, because ngikhule mina ndingazi ba ngutata ngoba andibambe bembiza ngobhutana. So nami ndikhula ndithi bhutana. So ndifound out kanjalo. Even nokwazi ba angomama ngumakhulu wami. Ndikufumene emgwaqweni bona bengangixeleli. Nendlela ke bekwenzeka ngayo izinto ekhaya okanye xa kuthengelwa abanye. Ngifumana banganxiba iuniform benxitywa ngomnye last year. Abanye bathengelwe abanye into ezintsha. Bodwa. Nda understand lapho okay shothi inyani lento ithethwayo. Ndiyeke ke even nakwindaba ze-ID abanye izinto banazo ndim ndodwa lo ngenanto. Benithanda ngumkhule ndingumuntu othanda isport, ndidlala netball, ndibaleka kodwa benibaleka ngento zabanye abantu. Kodwa ndifake isithombe sami kulonto leyo. Ndathi nisofumana ke uba umama ngowaphi uphi waba khona kudada because ixesha lenze bengahlali ekhaya. Waba khona ke ndabesele ke ngondithetha naye mina ndacela uba ndicela uthetha naye wabuza uba yintoni ndabese ndimxelela ke bayazi. Ndifumana uba uma angomamam uphi umamam wabesetsha imntanami. Beningafuna ukuxelela ndikuhlukumeze usakhula. Benifuna ukukhulekile nje ungakhubazeki ngokwengqondo. Uba kunje ungobumamakho awuhlali naye. Umamakho useThekwini endaweni kanje nakanje intombazana yasekuthini yabo. Wangichazela sonke istory. Ngathi okay ngifuna ukumazi. Wambuza umbuzo oyi-1 ba uzomela na. Wanbuza nje lo mbuzo but lo mbuzo ufike kusenmazi ba okay utata nje mawena ubuza umbuzo oyi-1 ba uzomela naye kukanje. Okay ngithese ke senifunda u4 ngo204. Ndenze plan vele ke ngoba in case kufuna into esikolweni benihamba ndiyobamba idorho. Even xa ndicela ekhaya ndingayenzelwa lonto leyo. So buyisebenzela wena uzoyithola? Yes. Even kufunwa instrument box bensenza show. Bafuneke into babidorho emzini bakhona kokhiwa khona ndiyokuthutha amanzi bakhona umfazi omtshakazi osanda kuba khona endaweni kufuneka igoqo. Ndizohamba ndiyothutha leza nkuni ukuze ndifumane imali yokwenza lento endiyifunayo even irelax enhloko. Ndazama kumzamo ke ndihambe ke ndibamba itorho ndifumane lo mali for abantu izikwazi ukuzeThekwini. Ndasuka ke emakhaya ndeza kabe khona usiswa ngasekhaya endafikela kwakhe umakhelwane nasekhaya. Lo anti lo wanthatha wandisa kuye. But ukumbona kwamanda akakhombisi ba kudala wandigqibela iminyaka. Ndabona nje into ezikhululekeleyo nje. Futhi nami andabi nale la chance loba ndihlale naye phansi ndithi mama yazi into ebanga abantu kufune uEnobinus. Naye futhi aya kanibuza. Futhi ndazihlalela nje. Ephila nomunye umuntu ke wesilisa ke babashadile.
Bebesihlalela. Yes. Mhlambe ngabe bese benabo abantwana. Yes, banabo. Oh. Dabona lapho ke noma ndimbheke lo muntu akazikhombisa ukuzisola kandibuza imibuzo umntana ukhule kanjani yonke leminyaka kutheni ngifuna right ikuphi la usafare khona ngikwazi ucorrector iphutha lami cha akakwenzanga lokho andize kokuqala ke kwakungoJune 2004 ndimfunde kancinane phinde futhi nodadewethu ka92 emva kwami yena ke ukhulele kwadade omdala yonke into right because being principal kwasesikolweni se-high school ngasekhaya yena right yonke into sorted yeyo yandiphumza umoya qaba esilongo olwamncinane unami right ndazama ke indlela okay ndazomfuna ndabe seniphinda sekuvula izikolo ndagoduka ndabe xa sendibuye ngoDisemba ndabuya seniphethe lo naye wamshiyayo ozemva kwami kanti kusenjalo kukhona omnye ka95 owalo tata ahlala naye ngoba wayihlupha bamthatha bombeka nabo basingela kuye again ndazama indlela yakhe bakufumaneke lo mntana ka95 because isikhula asazana fika sekukhona ababini vele abancinane kunathi hayi bento yena ngxaki leyo but inhlalo yaya ibambi kancinane let's say xa kukhona into eshodayo uzoxelela uba la eThekwini aqomi umuntu ungasebenzi ngiyakuzwa kanjalo uma ufuna into yokugcoba ngithengele umfazi omntana into ezikanjalo uma kuthengwe something utata khona ethenge something kuzothiwa aba bashiye utata wabo endaweni yokuthi ungazikhathazi ngabo ukutyiwe phambi kwenu nijongile yaqala lapho ke engake yayinyuka ke bayibo lo muntu emva ixesha elingaka engandazi 15 years still should yeyiphinto endizeleyo ayikho and nayo le yanto ukuthi ndizomchithela umzi wakhe ndibona bani ofana nami la abize isibongo sakubo sakutata yes engakuhlebi ekhuluma nawe nje ngifana nabani la naba abantu bakona endaweni ukuthi kutheni ungayi kubo wabo uzobe ngqolozela la akho umuntu ufana nawe la nje yitsho kazo zinto nodadewethu basi izinto zokyisa upoison uvese sifile vele ekhaya kuyafiwa whatever yayinyuka ke enga lapho kwazothi ngenye imini saxabana ke sasijabule futhi kulo game le noma yes kwakujabuliwe nje ukhona umalume umfowabo efikile wasafonelwa ngudade wabo antwethu ba ukhona ubhuti fune nize nizombona nyani nami ndisuke landlela khona ndiyami ndombona nyani umalume afike emtshana yonke into ibe right kumnandi sisijabulele sathi sisahleli kangene ke yena azobuza ubizwe ngubani lo vele ke sasingaphuma ngakhle nodadewethu wasixini wasixoxa wathi masiphinde la wayosibeka khona uyazi ba usibekile zangasifaka emqomeni lizothi ke lami okay uyanibuza uba ngoba vele into oqala ukuyibuza vele okay fine uyatsho kuba uyasixelela basifana namuntu apha ekhaya kubani ke owala ongenguyi wala vele usixelele sazi basingaphinde sibuye asixelele basaza sazomfuna engasidingi sizomchithela umzakhe werewere akhale abize isibongo sasekhaya lo tata ndimnike libe linye ndithi yazi nje abantu akufunda ndazokufuna senibonile i-waste of time ndikhalele amandla ami endayo ndoba mitorho emizini abantu ndazokufuna njengoba usithi uba wawe ndazokufuna ungekandidingi yenye into le unikele inye igama but ndiyazisola ngoba umehluko ndiwubonanga ndandixeba xa ndingazi umama impilo yami ingangcono because noba ewe bendifunda ngendlela endifunde ngayo ndazoyifika kwibanga ebendifunda enkulu kodwa bengekho umuntu ondibuza uba ubhaleni upasile qhubekalani ngawo kwenzakalani esikolweni bengekho umuntu njalo even i-parent meeting bengingenamuntu mnondela esikolweni athendayo yes abese-choke basaze sazomfuna engasidingi kwathi ningathengana kwayinto yenanxa-ke ndathi okay fine sizohamba kodwa njemba usitsho which means ayazana iqalana phethekwini njengokutsho kwakho ngobuqhela ukutsho uba ayazana iqalana phethekwini xa kudityanwa emgwaqweni akwaziwana even ndikubona ndidlula langa kwakho ayazana mayibe kanjalo so manje ubaba owamfica ehleli naye uma wayebona ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu wayebona yini nje into ayekhuza ngayo noma mhlambe ayemehlisa ngayo umama wakho ukuthi akakwamkele njengendodakazi yakhe angeke ngixoke ke apho
wazama but sathi siyabona naye seshintshile. Uyena ubaba washintsha. Yes, sathi siyabona seshintshile ngoba ebekwazi even sikwazi kanye silethi sifikile ngoDecember siwatshile. Aziba kunabantwana afune bagoduke, kufune bathengele uniform. But isuka iyachinja yonke into wazi sabona okay shothi sevuvekile ke sekuhanjwe indlela eyi1 siyambonakalisa lapho basamkelekanga. So awubangisasithola isikhathi sokuthi umtshele ukuthi ekhaya la ubuya khona njengoba uzombheka la eThekwini buphila impilweni ngoba phela anakho akakwamukelanga so bengaselula phela nimxela because emva kokuba senze iargument leya kuba khona umalume ngixele bakho umuntu unibizileyo kwakhe ndizofunani wathi ngathini ndaya ngesokusa ndalove emsebenzini andaya ndabe sengisiya pha kwenzeke khona isiganeko futhi ndafike khona. Okay, manje mangabe ekubona engakuthokozisi engakuthokozeli ukuthi uyakubona okokuqala ngqa ufika endlini yakho kwenzakalani inhlizweni yakho? Ndafela bad ngoba zange ngifeelenze ekhaya kwakubanda nje akwamukelanga nhlobo. Yes, kwakubanda even noba omnye wenze into kodwa sizobhanqwa sonke ufumana ba wena wazi into and uyazifikela naseThekwini izinto ezininzi uzazi kodwa end of the day kuzothukwa wena. So mawubuyela ekhaya so the time kade usuhamba ke kuma wabuyela ekhaya la wakhulela khona? No, wabuyela kwaye khona ndakhonfana ndayenda mfumana empilweni yami. Mfana. Oh okay. Yes, ndathi nisomfumana lo mfana ndithetha ngogoduka wathi ngoba unengane intoni uzoyihlala uyoyenza emakhaya ngoba unayo nje ID. So solinde uzama indlela oba wenze ID bese ke ngoku uyuzama noba ngumsebenzi ukwazi ukusebenza ngoba vele yona into ubuyizele lapha ngoba unabantwana. Kona ke i-birth certificate yona ikhona? Ndibe nayo ngo-2015 i-birth certificate. Then njengoba ngisitsho nandlala isport ndisenza yonke into esikoleni. Kwakunzima kakhulu. Yo. So uye wakuphatha kanjani umfana ke? Hayi inkosi yami ngaba ndiyaxoka even igrant abantwana bayihola etsho yena ngiyena ndinika imali nje ne-Eastern Cape nokwenza yonke into sendenze ne-ID. Ngoba kwaye certificate ndize ndibe naso kwanceda ikhansela laselalini. Okay. La nandihlala khona ngoba la lindazi lititsha landa ndifunda khona eprimary. Because yendazi umuntu bendingumuntu onjani wayingenelela ke leyo nto ba uyandilibazisa elifeini ngoba bekunento ebezibona because ndandidlala isport ndisenza yonke into esikoleni. But ungekho umuntu uphaya ubona i-potential yami i-support. Yes. So uye wathola kanjani i-date of birth yakho mekuthi i-birth certificate kanti into ithole manje? Noma mhlambe ukhona umlando onawo ngawe mhlambe umuntu okukhulisile akutshela ngawo? Into endayibona because ukhona cousin wami naye ka91. But into endibhudileyo inyanga because ngo-April mina ndathi May createla kanti 15 nyani ne 15 kaMay. Okay. Yes. I-confirmation ubuyithatha ndazoyifumana kuye ke ngoba sitsho kodwa wabisithi inyanga endibhudileyo. Kwaze kwenzima. Unabo abantwana? Yes. Babhudi lo owathi mawusuka kuma waya kuyena? Yena nifumana esenvelende nabo abadala bawu2. Oh okay. Aninayo umntwana naye? Sinabo ngoba yi-twin inkwenkwe nentombazana. Oh labo bokuqala ke uphi babo wabo? Kwanishiya ngumntana wesikole nandisenza ugrade 11. Oh naye akuhlangananga. Futhi namanandaba. Ngiyazifundisela abantwana. So ukukhula kwakho indlela impilo yakho ebiyiyona uyini nowazinikezayo nemqondweni ukuthi okay fine mina ngikhule kanje mhlambe bekudaliwe angazi but abantwana bami ngizokwenza ngandlela zonke ukuthi abangafani abangabe sempilweni mina engayiphila. Bebehleli besecaleni kwami. Xesha elininzi noba ndifumana umsebenzi ndenza sure ba khona umuntu ozobathatha ahlale nabo ndifumane lo msebenzi. Ndisenza even nisebenza emakitchen ngicina abantu ukuze even nangoDecember nikwazi ubathengela. Oh okay. Yes. So angeke bazi bakhale ngililanga ukuthi uma bengasinakanga. No. Ngoba even nangoku basemakhaya abababini badala. Kodwa ndenza sure bandiyayifaka imali ndiyagoduka ndifike ngibheke uniform bime ngendlela ndibathengele la kushota khona. So ukhona umsebenzi osebenzayo othi lo ngenele ngawo imali engiyenzayo iyangijabulisa kakhulu? No angisebenzi kangoku because bengisebenza e-call center
yes benibenzela yonke into lapho ndaphuma ke emsebenzini okwangoku bengisahleli ngisazama indlela oba ndenze enye into kodwa ndiyafisa kukhona la ukuthembisa khona no benza lana oba ndenze i-security course okay la bendenza inkosi kulonyaka kuphela engasebenzanga kuwo ndike emsebenzini industry. So indlela uma enze ngayo empilweni yakho ngabe unayo inzondo noma mhlawumbe usuwaxola nje kwadlula? Yathini kuyenzeka ndithi ndidlule kodwa usukulunywanye xa ndihleli ndodwa kubuye yonke ngoba ndike ndazama bendihamba Phoenix Clinic yes ndazama ukwenza i-counselling khona ke okay but ayisizanga ngalutho cause ngoba ndisabona iqhubeka into phinde vele kufuke because iseyitheleka esizukulwaneni ngoba unaba bazukulwane seyitheleke ebantwaneni even ababadala bamabantwaneni xa bekuthiwa bavashile ngoDisemba benyukile beze kum abayi kugokwabo ngenxa yesimo abasibonileyo so iya affecta leyo nto ingane ngeze sidibana. Mhlawumbe uma ubhekile ngesingawe sikuphi isizathu sokuthi uma enze kanje? Sazi ukuthi thina abantwana abayibusiso and sazi ukuthi mesibusisiwe ngabantwana fanele sibathande sibanakekele sibakhulise ngothando nemfudumalo. Yeah. But uma ufika kanjani mhlambe ngabe ukhona umlando waziyo mhlambe akayithanda ngendlela wafika ngayo noma mhlambe waxabana nobaba kambi kwatheleleka nakuwena ukuthi uthola amachaphazela mhlambe izinto ongahlangani nazo angazi kwenzakalani imuphi umlando wawuzwa? Mina xa nsiva ngomama ebethandwa kakhulu umamakhe lamba khona mama naye but la konakale khona xa nthukubheka because even noba enthuka mina ngicaba sozani benansebenzo ndiye ndawo abona indoda ingani lobola whatever I'm sure kuyingxabano yabo notata but ngoba uzibatsho bakabona insebenzo kumndili parent for utata. Yes azwa kuhlungu. Ungathini kubantwana abancane abangakalithola ithuba lokuthi babe omama but asebesondele kuleso sigaba leso ukuthi babusiseke ngabantwana ngokunakekela umntwana ungathini kubona? Into umyalezo engawudlulisa mina ukuba umuntu osazofika kwelizinga loba ngumama ndiyacela umntana akhe amthande even utata akhe ngekho ecaleni kwakhe akunika ukuthi mzondo umntana okanye let's say uzele umntwana wanejinsi zikatata akahlangani nalaya nto okwakho mnika imfudumalo umthando umntanakho ezindawo ukukhanga ufikelele kuzinto khanga uzifumane yenza sure umntana uyazifumana ukhave le yandawo katata ube ngutata ube ngumama. Kezwakala uthe wawuhamba i-clinic uzama ukuthola i-counselling and ucacisile ukuthi ayikusizanga ngalutho mhlambe ngabe izizathu sikuphi waxa wahlamba imibuzo babekubuza yona because abantu abaningi bayakhala ngokuthi asithandi ukuthi sikhanselisheke kona abantu bathi counseling iyasiza okay but bayabeke bacacisa ukuthi asithandi because sibuza umbuzo yodwa and mhlambe asuke enokugxekana ama psychologist asizizwa sisizakala wena ngabe mhlambe uthi ayikusizanga ngasiphi isizathu kwenzakalani? Mina ayisizanga ngokuthi ndaqala uba right okwexeshana into engalasnanga ngoba ngokuya okanye ufumana ndizihlalele ndodo okanye ndizilalele anabuthongo yabuya yonke into ewe banika bona i-solution ba no umuntu mengakudinga empilweni phuma kuye uzamele yakho impilo kwazi ukusurvive yephambili subheke emuva. Ngesingabo bathi uma ngabe kwenzeka uyithola uhleli wedwa njengoba kade uchaza bese kubuya imicabango bathi okwenza njani ukuze uzokhona ukudlula lapho? Ndenze something ezondidisa engqondo like ube matasa ube busy. Yeah. Okay. So ngikuzwile ukuthi uthe akukho la usebenza khona njengamanje and uke wasebenza call center right? Yes. So iyiphi into othi le ngigood kuyona noma ngabe kuthiwa uyifundelanga yini enyo obonayo ukuthi okay le ngingakhona ukuyenza just in case le video le ibukwa umuntu mhlambe ongase abe nokuthi okay usizo ngizokwazi ukuthi ngimnikeze lo sisi lona so ugudi kuphi wazi ukwenzani? Sure. Ngoba
ngathini into bendiyifisa uba end of the day ndibe nendawo let's say nenkampani yami ama-chemicals like ikwenza ijel because ndiyakwazi kwezandla. Into bendingayingeni kuyo ngumtshini ewe nasemafetshini ndira-right. Noba ndidayise something ke ndihlala khona ke iyona nto bendiyicinga uba okay ngoba andikholwa ndibambe khona noba ndingazama ndizenzele isitoko esithizeni ndikwazi ukudayisa ekuhlaleni. So umsebenzi onjalo ngawuthokozela kakhulu. Alright, kulungile. Ngabona omunye wakade efikile la ngamcela ukuthi ashiye inamba yakhe. Wabuya wazosikhalela ukuthi noma utholile umsebenzi kodwa uyahlukumezeka because abantu bayamfonela belokho bembuza izinto eziningi angakwazi ukuthi ayiphendule. So ngizocela ukuthi mawuzivumela ushiye inamba yakho la, then umuntu ozofonela inamba ya Black Life TV acela inamba yakho, then uzoyithola khona, mhlambe nikhona ukukhulumisana ngaleyo ndlela, and sizoqala simbheke ukuthi lo muntu lo yini afuna ukukusiza ngayo, mhlambe singakuhlanganisa naye ngolunye usuku. Alright, sisakhona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nje ungenza isikhathi sakho uzongivakashela, uzochaza. I think mhlambe khona umthwalo ozoyehla, mhlambe futhi uzoba nenhlanhla uthola umsebenzi, I don't know, but ngiyabonga kakhulu ukuthi abantwana bakho uyabakhusela, uyabathanda, uyabanakekela, and angeke uzusuke eduze kwabo. Ngicela uzigcine kanjalo. Mbuke lapha ekhaya, ngathi kuningi kakhulu. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, usisi uzoyishiya inamba yakhe if kuukuthi ukhona usizo ongaba nalo njengombukeli weBlack Life TV. Ngiyacela ukuthi ufonele inamba ya Black Life TV, ngiyazi ukuthi ninayo eqala ngo-081, so singakhona ukuthi sixhumanise naye mekuthi unosizo. Mekuthi uze ngobugebengu, please ungacabangi nanokuthi umoshe airtime yakho ufone, because asibudingi ubugebengu ungasekwenzeke ngegama la Black Life TV. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare. Bye. It's the Black Life TV.